Wari uzi ko mu mateka y'umupira w'amaguru habayeho umukinnyi urengura umupira ibyo tuzi nka throw-in mu kibuga akayikoresha nk'igisasu cya kirimbuzi mu gutsinda amakipe bahanganye? Nibyo wabyumvise neza, uyu mukinnyi bamwita Loli Delap, umukinnyi watumye Stoke City itavogerwa habe na gato. Ese ibi yabikora gute? Niba uri kuturebera kuri TikTok kora follow, ndetse iki kiganiro cyose uragisanga kuri YouTube channel Tamtam Rwanda. Nyamuneka ntugende udakanze kuri subscribe, twubaka umuryango mugari. Nge muri kumwe ni Songa Miracle, iyi ni Tamtam Rwanda, mbahaye ikaze. Loli Delap ni umwe mu bakinnyi bazwi cyane mu mateka y'umupira w'amaguru kubera ubushobozi bwe budasanzwe bwo gutera imipira miremire avuye ku murongo w'inkengero y'ikibuga, ibyo tuzi nka throw-in cyangwa se kurengura umupira wari warenze mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yakiniraga ikipe ya Stoke City mu Bwongereza hagati ya 2006 na 2013. Aha imipira ye yatewe n'intoki yabaga nkaho ari imipira y'imiterekano cyangwa za koruneri, ikaba yaratezaga akaga gakomeye mu rubuga rw'amahina rw'amakipe babaga bahanganye. Delap yari afite ubuhanga cyangwa se ubushobozi bwo kurengura imipira miremire cyane, aho yashoboraga gutera umupira ugera kuri metero 38 muri rusange kandi ukagera mu rubuga rw'amahina rw'abo bahanganye. Birumvikana rero ko byanze bikunze iyi mipira kenshi cyane yakundaga kuvamo ibitego. Ubuhanga bwe bwo kurengura imipira bwaturutse ku kuba yarigeze kuba umukinnyi wa javelin, imikino yo gutera icumu mu buto bwe. Ibi bituma imipira ye iba ifite umuvuduko n'uburebure budasanzwe iyo arenguye umupira. Ubwo mu mwaka wa 2008 ubwo Stoke City yatsindaga Arsenal ibitego 2-1, ibitego byombi byaturutse ku mipira Delap yari yarenguye avuye ku murongo w'inkengero y'ikibuga, bigaragaza neza akamaro k'ubuhanga bwe muri uwo mukino wo gutera imipira cyangwa se kuyirengura. Imipira yarenguye yatumye Stoke City itsinda ibitego byinshi, aho mu mwaka wa 2008, 2009 na 2009 na 2010 imipira ye yarenguye yatanze umusaruro w'ibitego bigera muri 24 byose. Uracyari kumwe nanjye Songa Miracle, iyi ni Tamtam Rwanda. Mbibutsa ko mwakora subscribe kuri YouTube yacu Tamtam Rwanda, izajya ibagezaho ibiganiro ku buryo burambuye. Ubuhanga bwa Delap bwatumye amakipe menshi yo mu Bwongereza atangira kwiga uburyo bwo kwirinda imipira yatewe n'intoki cyangwa se yarenguwe, ndetse bamwe bagahitamo gutanga koruneri aho gutanga throw-in cyangwa se kurengura umupira hafi y'urubuga rwabo rw'amahina. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko iyo umupira bakwatakaga ufite wahitagamo kuwurenza bagatera koruneri aho kugira ngo bawurenguze intoki kugira ngo babatsinde ibitego byinshi. Birumvikana ko Delap yari yarababitsemo ubwoba bukomeye cyane. Abatoza nka Arsene Wenger watozaga ikipe ya Arsenal bagiye banenga imikino ya Stoke City bavuga ko atari umupira mwiza, ariko ntibashoboraga kwirengagiza ingaruka zayo ku mikino. Nyuma yo guhagarika gukina umupira muri 2013, Delap yinjiye mu mwuga w'ubutoza aho yatoje amakipe atandukanye harimo Derby County. Aho yatoje ikipe y'abatarengeje imyaka 21. Umuhungu we Liam Delap nawe ni umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba yarakiniye amakipe nka Manchester City na Ipswich Town. Gusa amakuru mashya nuko agiye kwerekeza mu ikipe ya Chelsea, aho Chelsea igiye gutanga amafaranga miliyoni 30 y'amayero nka release clause kugira ngo yerekeze muri ikipe ya Chelsea. Ndabashimira mwe twabanye kugera ku musozo. Nge mwe muri kumwe ni Songa Miracle. Twandikira hasi muri comment icyo twazabagezaho ubutaha. Ntugende utarakora subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, no gukora follow kuri TikTok yacu Tamtam Rwanda. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.